Poštovani gledaoci, ovo je Dnevnik D Federalne televizije. U večerašnjem izdanju, inače posljednjem za ovu sezonu, govorimo sa Rejsul-ulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huseinom Efendijom Kavazovićem. Hvala vam najprije što ste se odazvali pozivu i što ste nas ugostili u vašim prostorijama. Hvala vam na prilici da govorim. Znam da vam je sada jako teško govoriti. Upravo ste se vratili sa ispraćaja tabuta ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Najprije hvala i zbog toga što ste spremni da sada govorite za federalnu televiziju. Krenut ćemo od posljednje vijesti koja je itekako uzdrmala javnost, koja je očekivala jedan potpuno drugačiji ishod, a to je rezolucija o Srebrenici i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Nakon više prekida sjednice, nakon nekoliko prepravki teksta, rezolucija o Srebrenici ipak nije usvojena. Kako ste vi reagovali na tu vijest? Da li ste bili iznenađeni ili ste očekivali upravo takav ishod? Pa nisam bio posebno iznenađen, niti sam bio razočaran onim što se dogodilo u Ujedinjenim nacijama. Imajući u vidu da čovjek, ako već treba da se razočara, onda se može razočarati u prijatelje. Mi smo u ovoj prilici vidjeli da i pored toga što su Bošnjaci svo ovo vrijeme jasno odvojili počinioce zločina u Srebrenici od srpskog naroda, ipak predstavnici toga naroda, mislim na političku elitu, pa ako hoćete i na duhovne i na intelektualne elite, nisu smogle snage da donesu jednu takvu odluku da prihvate ono što su već međunarodni sudovi utvrdili su činjenice. I na ovom svijetu postoje samo sudovi koji mogu utvrditi činjenice kad je u pitanju zločin i genocid. Oni nisu smogli snage da to prihvate. Samim time moram kazati da mi trebamo nastaviti raditi na tome da se istina o genocidu u Srebrenici da ona dopre do srpskog naroda. Mislim da ove elite zamagljuju sliku srpskom narodu i da srpski narod još uvijek u tim elitama ne može da nađe snage da se odredi konačno naspram onoga što se dogodilo u Srebrenici. Rusija, evo znamo, bila jedina država koja je glasala protiv. Srbija nije imala pravo glasa, znamo kako bi se Srbija odredila. Daje li nam to za pravo da kao tačnu uzmemo tezu o svojevrsnom lobiranju rukovodstva Srbije i Republike Srpske kod Rusije? To je bilo evidentno, to je evidentno bilo. Mi smo komšije sa srpskim narodom. Očekivali smo da od Vučića i od političara u Srbiji da iskoriste ovu šansu, ovu priliku da pređu prag od komšija ka prijateljima, bošnjačkom narodu. Oni, taj prag nisu uspjeli preći. Ostaćemo i dalje kao komšije, živjet ćemo jedni pored drugih, nažalost. Nećemo učestvovati u boli jednih drugih i to je definitivno tako. Još dugo vremena će proteći dok se to ne desi, ako se desi. I zbog toga želim kazati naravno da ako već nismo prijatelji, onda bi bar trebali ostati komšije, da uljuđeno živimo jedni pored drugih, da prihvatimo jedni druge kao komšije i da ne činimo jedni drugima ono što je počinjeno u Srebrenici. To bi bilo za mene bar u ovom trenutku važno. Kako je moguće da živimo kao dobri susjedi, dobre komšije? Evo, Rusija je rekla da bi usvajanjem rezolucije o Srebrenici došlo do dalje destabilizacije odnosa na Balkanu, u balkanskim zemljama. Istog stava je i Srbija. Međutim, s druge strane, Srbija će zvanično za 2 dana, 11. jula, u Potočare poslati Aleksandra Vučića, njihovog premijera, koji kaže da tamo dolazi kako bi pružio ruku pomirenja i kako bi odao počast žrtvama. Nije li ovo malo kontradiktorno? Kontradiktorno jeste, ali se može razumjeti iz poruke koju su oni poslali. Naravno da Rusiji pomirenje na Balkanu ne odgovara među narodima, jer onda bi njihov utjecaj ovdje bio sveden na minimum. I to je definitivno. Ovo je bila zaista prilika, kao što su i kazali ljudi u Ujedinjenim nacijama, oni koji su predlagali ovu rezoluciju, da je prilika uistinu dođe do pomirenja između Bošnjaka i Srba. Srebrenica je ipak kamen na kojem
to povjerenje ili se može graditi ili ga neće biti. Međutim, kad sam kazao da nisam razočaran, želim i to naglasiti. Mi Bošnjaci ne bismo trebali biti uopće razočarani ono što se dogodilo juče. Srebrenica će ostati u srcima slobodnih ljudi. Znači, živjeti u srcima slobodnih ljudi kao najveća tragedija poslije Drugog svjetskog rata u Europi. Kažem